kasih, Emma. Sama-sama. Emma, kepala Empo sakit. Please, tolong ambilin obat boleh? Boleh. Sangat bagus. Ini obatnya, Empo. Silakan dimakan. Nyam 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 nyam. Yeay, Empo udah sembuh. Belum minum. Kasih, Emma. Sama. Ya, emang gunting. Emma mana? Mainannya buat Emma. Wow. Emma, Empo boleh ikutan main. Asik. Yellow. Oh, itu ya, Emma. Apa bagus? Ayo lagi. Baiklah. Apa lagi ya? Emma dicepetin. Ada tangan Empo ya. Ih, lucu, tangan Emma kecil sekali. Wow, imut-imut banget tangan Emma. Tangan Om kok gede ya? Mana tangan Emma? Ini. Yeay. Emma. Emma jangan ambil tangan Empo. Emma. Sini tangan Emma. Sini. Sobek. Kenapa Emma? Kok nangis? Kertasnya sobek. Oh tidak, nggak apa-apa Emma. Udah sini, Empok peluk sini, nggak apa-apa. Nanti kita bikin lagi ya, oke? Oke. Empok kasih hadiah ya, balon permen. Mau? Makasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa di komen dan subscribe Mama Dasar Emma ya. Bye-bye. Tutup.